abari muri Tel Aviv baratubwira yuko bimeze nabi cyane ariko ibitero ari byinshi kandi noneho byatangiye kurusha imbaraga ubwirinzi birimo guhinga amatagiti menshi cyane ariko Israel kubera ubu ngubu irimo irakoresha icyo bita amashoro itegeko rya gisirikare ryo mu ntambara ntabwo yemerewe nta muntu n'umwe yemerewe muri Israel yego wenda no mu bindi bihugu byo mu Barabu nka za Oman za Saudi Arabia nabo babishyizeho kutemera kudapfa gufotora no gufata ama video yego ariko Israel yo yashyizeho n'itegeko ribihana ntago byemewe bareta baguhana bikomeye cyane bashaka kugeza imbere y'urukiko ariyo mpamvu amakuru ava muri Israel andi makuru turufitemo hano nuko Hezbollah imeranye nabi na Israel ariko Hezbollah ubu ngubu irimo irerekana imbaraga zikomeye cyane hafi no kurusha Iran irimo irerekana imbaraga zikomeye cyane ku buryo ngo bafite operation bita Eat and Slow ni operation nyine nko kugenda bakurangiza gahoro ikigaragara nuko Iran nayo imeze nkaho yisize insenda noneho ubu Iran bigiye kuzana bigiye kubera bya bindi by'umuhigi wabyutse mu gitondo agafata imbwa ze bakajya guhiga bagerayo bakavumbura umuhigo bagasanga ningwe noneho nayigati bahiga bibaze kuba wari umuhigi nawe ugahinduka umuhigo. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye kuri wowe udukurikiye uri mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndagusuhuje wowe udukurikiye uri hanze y'igihugu ndakwifuriza kumera neza ndizera neza ko ari amahoro niba atari amahoro ihangane burya ngo nta mvura igwa ntihite bizatungana umererwe neza uraho neza MS muraho amakuru meza biragenda turashima Imana yego niki rero kiri hano hanze niki kiri kuvugwa ko abakunzi bacu bakomeje kwandika ku nkuru twashyizeho bagaragaza ko badukunda kandi ko bakurikirana inkuru zacu barakoze cyane ndanabasuhuje badukorere kuri like badukorere no kuri share no kuri bakore na comment no kuri subscribe. Amakuru rero ahari arimo gucaracara hanze aravuga yuko umugambanyi wa Iran ese yaba yarishwe yaba afunze yaba yariyahuye ese ninde uwo mugambanyi. Hanyuma turaza kuvuga no ku makuru arimo kuvuga yuko Iran ishobora gutera Amerika muri leta ya California igitero ngo gishobora kuba kirimo gutegurwa kiri hafi ariko turaza kubivugaho ese birashoboka ko Iran yarasa muri Amerika birashoboka ntibishoboka turabiganiraho ngira ngo turaza kureba n'andi makuru hirya no hino uko bimeze turaza kureba Hezbollah uko irimo gukora turaza kureba Israel nayo turabivugaho nayo uko irimo kurasa muri Liban yego turabiganiraho numvishe wowe tugana kuri Liban uravuga ngo ariko se Liban ije mbite none yego ngewe nibaza uburyo Liban iza muri iriya ntambara ya Israel ndetse na Amerika n'ubu na Iran kubera ko nzi ko Liban ni si igihugu ku ruhande rwacyo se ni igihugu ku ruhande rwacyo ariko n'umuturanyi wa Israel rero iyo nkumva Liban nkumva Hezbollah ese Hezbollah yaba ari igisirikare cya Liban ntabwo Liban nyisobanukirwa neza cyane turaza kubiganiraho nabyo turabivugaho nta kibazo rero twavuga ngo muribuka yuko mu 2020 twihuse mu 2020 Iran yatakaje umuntu ukomeye cyane arashwe na Amerika bamwita General Qasim Soleimani. General Qasim Soleimani yari umuyobozi wa Quds Force ni bande ni umutwe wa gisirikare ushinzwe guhuza ibikorwa byo hanze ya Iran ushinzwe operation zo hanze ya Iran urumva Iran uko nikomeye igira abashinzwe imbere mu gihugu n'abashinzwe no hanze. Quds Force rero uyu mujenerali witwa Qasim Soleimani yari umuntu ukomeye cyane niwe wafasha nyine guhuza ibikorwa by'abasirikare ba Iran ariko barwanira hanze yego ubwo abasirikare twavuga no gukomeza iriya mitwe ya Hezbollah gufasha Hamas kubaha imyitozo kubaha imbunda kubaha amakuru y'ubutasi hanyuma n'abahuti bo muri Yemen
yego. Abo ngabo rero nibo hanyuma hakaba n'abandi barwanyi nyine mega n'abarwanyi bashinzwe umutekano ariko hanze ya Iran. Yego. Kumenya Iran ibituruka hanze bimeze bite. Yego. Ubwo rero muri 2020 umujenerali akomeye cyane ari umuhanga yarishwe, ariko akaba uwo mujenerali yari umuyobozi wa Quds Force, ariko akaba yari yungirijwe n'uwo mujenerali bita Ismail Khan cyose. Urumva? Ubwo rero amakuru aravuga yuko Isiraheli twe twagize ngo izi kuneka cyane, kumbi yari ifite umuntu uyifasha muri leta ya Iran, mu gisirikare cya Iran. Ni ukuvuga ngo uwo mujenerali Ismail Khan yagambanye na Isiraheli na Amerika. Ni amakuru ariko turimo gukurura ntago, ariko ni nako binagaragara urebye nyine twebwe ku amakuru yose niko arimo kuza avuga, amasoko yose niko arimo kuza avuga. Niyo wareba ko bandi mu platform, niyo wareba ahantu hose Ismail Khan yagiye mbere yuko General Qasim Soleimani araswa. Murabyuka ko Amerika yamurashije amadrone imurasiye Baghdad muri Iraq. Yeah. 2020. Ubwo rero mbere yuko apfa ngo bari baravuganye na General Ismail Khan, kuko niwe wari wungirije, niwe wari twice wari wungirije General Qasim Soleimani. Urabyumva? Yego. Nako nabandi murabyumva Qasim Soleimani. Noneho Ismail Khan niwe wari wungirije, yari twice. Abanza avugana na Israel na Amerika, ubwo yavuganaga na Mossad na CIA. Yeah. Bavugana yuko ukuntu yabafasha kubaha amakuru kugira ngo bikize General Qasim Soleimani bamwice, hanyuma we azamusibure noneho ajye baha amakuru yuzuye. Ariko noneho uyoboye kuko yari yungirije. Urumva iyo umuntu yungirije, impamvu ahantu hose bashyira umuntu wungirije ni iyihe? Nuko babiteguye yuko wa wundi uyoboye ashobora kugira ikibazo akazi ntigahagarare, wa wundi warungirije agakomeza akazi. Agakomeza. Aho nta cyabaye. Ariko ubwo ngubwo nyine babigambanye n'uyu nguyu Ismail Khan, hanyuma abaha amakuru Qasim Soleimani arapfa. Abantu ntago babyitayeho kubera ko Amerika ni igihugu gikomeye. Amerika ifite ubutasi, ifite ibikoresho, ariko abantu nyine baravuga ati bani imbaraga za Amerika. Ariko uko iminsi yagiye ishira, abantu bakurikirana amakuru bashaka bagira gute, baje gusanga yuko Ismail Khan cyane muri intambara bari mu ngubu niyo yagaragaje ko Ismail Khan ashobora kuba ari umugambanyi. Murabyibuka ubwo yarapfuye Qasim Soleimani, nkuko nkuko Israel yari yabibwiye uyu nguyu, babyumvikanye ari ugambaniye boss we. Urumva? Hanyuma noneho ahita ajya ku buyobozi, ahita musimbura noneho atangira guha Israel amakuru ya nyayo. Muribuka inama yabereye i Beirut, umurwa mukuru wa Liban, harimo Hassan Nasrallah ni wari umuyobozi wa Hezbollah, ari kumwe n'abandi bantu. Urumva n'uyu General Ismail Khan nk'umuntu nyine ushinzwe guhuza ibikorwa bya gisirikare hanze ya Iran yagomba kuba ari muri iyo nama. Iyo nama rero yarabaye, uyu mugabo yasohotse ngo nk'ugiye kwihagarika, aragenda ashaka kuvuga ngo ngiye kwihagarika, cyangwa se akavuga ati numara niwe ndagiye mukomeze ku murongo umeze gutya, umuyobozi aba ari umuyobozi. Yego. Akihava nyuma y'iminota 3 cyangwa 4, babayobozi bose bahita bakubitamo imisire bya n'ibicukuro bikajya ahise babarasa. Kandi bari munsi y'ubutaka, bakoraga munsi. Umva babarashe atari munsi cyane nyine, barabarasa ibimisire basanga bahita bapfa bose. Abayobozi ni gutya, abayobozi banuza nyuma hakurikira abayobozi abayobozi b'ingabo za Iran. Noneho urumva uyu mugabo yahoraga agambanira, yagaragaraga ajya gushyingura abantu, ariko muri make ashobora kuba ari niwe babona bagambana, bakibaza se kuki uyu mugabo nyuma yo kwicwa kwa Qasim Soleimani uyu nguyu kamusimbura niwe Israel na Amerika nyine bahiga cyane, rero barimo gupfa kurusha boss wabo. Urumva ni Ismail Khan wari boss wabo. So Ismail Khan rero byagaragaye yuko nyuma y'iki gitero cya Leta z'Ubumwe za Amerika na Israel bateye i Tehran, mu murwa mukuru wa Iran, hakagwamo umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, hakagwamo n'umukazana we, ubwo n'umugore ni Zahra Khamenei, n'umugore wa Mujtaba Khamenei.
hakwagwamo n'abuzukuru be, haguyemo n'abandi bantu, ariko bivugwa yuko n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran impamvu atagaragara nawe yakomerekeye muri icyo gitero. nawe yarasiwe muri kiriya gitero. Uyu nguyu mu gitaba Khamenei nawe yarakomerekeyemo nyine ku munwa bene aha ngaha nko ku matama nyine arakomereka nyine, ntago impamvu atagaragara mu ntuza atagaragara muri public, nyine mu bantu ngo agaragara nyine yigaragaze, ni ukwanga nyine kugaragara nyine ameze gutyo. Hari akavideo kamwe ariko ke nabonye, kiretse wenda niba ari AI bakoresheje. Buriya video bwose ubona barimo gukoresha ni AI, ntago ari iya nyayo. ntago ari iya nyayo. Shatse babitestinga ukahita ubaza AI aka kavideo ni akanyako, ahita ivuga ati wapi ni aka AI. Yego. So ubwo rero no kuvuga ngo Ismail Khan yagambaniye abo bantu nyuma yo kugamira umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ntabwo arongera kugaragara nawe, kandi mu bapfuye ntarimo. Bivuga yuko nanone baharashe asohotse kwa kunajya asohoka mu gakeya bagahita baharasa. Ubwo rero ntarongera kugaragara, abantu bakavuga se yarishwe, yarafunzwe. Ariko abanyamerika n'abanya-Israel bakavuga bati Ismail Khan leta ya Iran ishobora kuba yaramufashe ikamufunga kugira ngo imutocaringe imukuremo amakuru. Yego. Imukuremo amakuru, imenye neza niba ari intasi. Burya kwa kundi twumva ngo Israel zikuneka, ngo ukumva ngo bahezibura baturuka n'amatelefone, ukumva ngo bahezibura ngo babarasiye mu nama, ngo basike ba Iran babarasiye mu nama, ukumva ngo abayobozi ba Iran babarasiye ahantu bari nyine, ukumva ko Israel zikuneka cyane. Irabizi ariko ntago wanika kuri urwo rwego. Uvuga ngo uyu mugabo bari aramuhaye amafaranga ka kitu kidogo, ubwo nyine yarabaye korompi, yarafashwe ruswa. Umuyobozi ukomeye kuri umuyobozi uhembwa amafaranga menshi agahabwa ruswa yo kuba yagambanira igihugu cye n'abayobozi bacyo. So ubwo rero uyu mugabo birakekwa ko ashobora kuba yarishwe. Hari akavideo ka AI karimo kunyuraho kanyura ahantu kagenda kagaragara karaturendinga, mujye mukabona ka Ismail Khan ajya ahantu akavuga amagambo yo kwiragiza Imana, agahita afata pisto ye agahita yirasa. None yakwirasa abana bari mu cyumba hirya bakikanga, bagahita baza kureba bagasanga arapfuye. Ako kantu mwakabonye, ako kantu gaturendinga. Ako ka video rero niko mo gukoresha ubu ngubu, ariko nta muntu numwe uzi ahari, nta uzi icyo yabaye, niba yarapfiriye mu bitero, nta uzi niba Iran imufashe akaba abitse kugira bamukure amakuru nkuko bivugwa na Amerika na bivugwa na Mossad na CIA. Ariko muri make mbega baravuga ati umugambanyi, aba ku ruhande rwa Iran baravuga ati umugambanyi yarafashwe, yaramenyekanye. So murabona no kuva aho atakigaragara, abantu bicwa abayobozi ba Iran bamuri Hezbollah n'abandi bicwa bamaze kuba bakeye. Kuva amaze kubura Amerika na Israel batangiye kujya bahitinga amatageti ya gisivili. Kuri rya shuri ry'abana ba Iran barenga 160 barapfa, kandi noneho iperereza ryakozwe n'abanyamerika ubwabo, noneho CIA ryakozwe nabo byagaragaje yuko abantu barashe kuri rya shuri ry'abari abana muri Iran bakoresheje Tomahawk. Ubwo se abanyamerika Tomahawk ni Amerika. Ariko babajije Perezida Trump, nyakubahwa Perezida Trump wa Leta Zunze za Amerika, avuga yuko Tomahawk ni Amerika, ariko bavuga yuko n'ahandi bagiye bazigurisha. Ubwo ashobora kuba yavuze ati ndi umuperezida mwiza, ntabwo nakwica bari abana rwose. Siko tugira. Ariko ikigaragara Amerika na Israel barimo barahitinga nuza za gisivili, barimo bariki ibikorwa remezo bya gisivili, barimo barasa ku basivili. Gusa nubwo babihakana, andi makuru turimo kukurura arimo avuga yuko muri Israel hari abantu bari bacu b'inshuti zacu n'abandi dukorana n'abanyarwanda n'abandi abanyamahanga dushaka kubabaza bakagura uko bimeze. Baratubwira abari muri Tel Aviv, baratubwira yuko bimeze nabi cyane, ariko ibitero ari byinshi, kandi none byatangiye kurusha imbaraga ubwirinzi birimo guhintinga amatageti menshi cyane. Ariko Israel kubera ubu ngubu irimo irakoresha icyo bita amashoro, itegeko rya gisirikare ryo mu ntambara, ntabwo yemerewe, nta muntu n'umwe yemerewe muri Israel. Yego wenda no mu bindi bihugu byo mu Barabu nka za Oman, za Saudi Arabia nabo babishyizeho kutemerera kudapfa gufotora no gufata ama video. Yego. Ariko Israel yo yashyizeho n'itegeko ribihana, ntago byemewe, bareta baguhana bikomeye cyane. Bashobora kugeza imbere y'urukiko
ariyo mpamvu amakuru ava muri Israel y'ibyangiritse n'iki mbega kuyabona ni ukuyakura ku binyamakuru bikomeye nyine nk'ibinyamakuru bya tasi byo mu Burusiya n'ibindi binyamakuru bikomeye cyane byo mu Bushinwa n'ibihugu bifite amasatelite. Rero ubwo so amakuru yo nuko ameze uko bigaragara. Andi makuru turufitemo hano nuko Hezbollah imeranye nabi na Israel. Bango Hezbollah imirarasa mu majyaruguru ya Israel, hanyuma Israel nayo irimo iragerageza kwinjira muri Lebanon cyangwa se muri Liban, ariko Hezbollah ubu ngubu irimo irerekana imbaraga zikomeye cyane hafi no kurusha Iran. Irimo irerekana imbaraga zikomeye cyane ku buryo ngo bafite operation bita Eat and Slow. Ni operation nyine nko kugenda bakurangiza gahoro gahoro gake gake. Ubwo rero Hezbollah nayo yahagurutse, sinzi abahuti bo muri Yemen nabo ntago nabo bashobora kuramo kuteganya kurasa kuri Israel, ariko uko biragaragara yuko intambara hariya igikomeje. Andi makuru nubwo Amerika irimo gushaka ko intambara yabi ihagaze, Israel yo ngo yabwiye Amerika yuko baba baretseho gake bakababaza umwanzi mu buryo bumwe, ariko nanone andi makuru akatubwira yuko Israel ari ibyimo gutangariza aho ngaho ku mugaragaro, ariko mimbere mu gikari Israel nayo ngo irimo irifuza ko intambara yarangira. Hanyuma Iran binyuze mu muvugizi wabo nuko binyuze mu muvugizi wa Iran witwa Mohammed Bakeri, nawe yavuze yuko badashobora guhagarika intambara, yuko ibintu by'agahenge no guhagarika intambara ari ibintu bibi cyane, kuko ari ibintu byatumye bagenda bagaragara nk'abatsinzwe, bakicirwa abantu bakagira gute kandi bari mu biganiro. Ubwo rero ngo babanza gukubita umwanzi ku buryo umwanzi azabumva akabumva neza cyane. So ubwo katukurikirane natwe turahangwa ngo tubakurikiranire tumenye uko bimeze ibintu, turebe mirongo migari. Ariko ikigaragara nuko Iran nayo imeze nkaho yisize insenda noneho. Ubu Iran bigiye kuzana bigiye kubera bya bindi by'umuhigi wabyutse mu gitondo agafata imbwa ze bakajya guhiga, bagerayo bakavumbura umuhigo bagasanga ningwe, noneho nayo igahita bahiga. Bibaze kuba wari umuhigi nawe ugahinduka umuhigo. So nibyo birimo kugaragara, ariko ingaruka zamaze kugaragara ku isi, kuko akagunguru ka peteroli cyangwa se kandi bita ngo ni barriere kaguraga amafaranga amadolari 70, ubu kagiye kugera ku madolari 200. Murumva ukuntu kwikubye. So isi igiye kujya mu bibazo by'ubukungu, ariko Iran ifite plani ngo yo kugira ngo intambara bayikwedure hashira igihe, noneho bare yabayiteje bananirwe kubyihanganira cyane ko Amerika imitungo yayo yose n'ibyayo byose bituruka hanze. Muri iwabo nta kintu cyabo bagira ibintu bakura hanze. Ubwo nuvuga ngo ubukungu uzaba burimo rugenda bashite, ubukungu bagenda bumera nabi ku isi. Iran nibyo bintu giye kudukandisha twese nyine. Ubwo kugira ngo intambara ikomeza, niko Iran ikomeza intambara, kuko Iran yanga kujya mu biganiro, niko natwe tugumya kugumya ubuzima budukanda butumirira nabi. Cyane cyane nka biriya bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bijya bitungwa na peteroli. Murakoze cyane, amakuru nakagaruka. Imana ibishimire, tuzagumya tubakorera izindi update haba mu Rwanda, mu mahanga, n'amakuru ya politiki na diplomasi. Murakoze cyane. Yego, urakoze nawe, kandi nshimira n'abari badukurikiye mbabwira nti nakagaruka. Ciao ciao, Imana ibarinde.